بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Git Barat öyle zikir kıldı. Şundan zikir kıldı da. Allahu akbaru kabira. Elhamdülillahi kasira. Ve subhanallahi bukrata ve asila. Peygamber sırasıyla okuğanına yine ayıttı. Kim ayıttı şu sözü? Bu sözde aytıcı kim dedi? Bir sahaba men ayttım dediler. Ve acibtu laha futihat laha abwabus sema. Taң қалдым дейді bu sözgө. Asman eşikleri açılıp ketти ғой дейді. Siz bizге gözü görünmейді, bizde қандай ilim? Біздің ilimimiz naqыс, gözümüz naqыс, uğuğumuz naqыс. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahu akbar. Oşunday ulu paygambardın bergenini algıla. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.